ebyokibwe bimazire emyezi 4 bikwasirwa byokwerinda. Major Stephen Arituha omudumizi wa Fisheries Protection Unit aha nyanja Mwitanzige nagira ngu ekyabaretera bayosya ebitimba ebi nokwenda kurinda enyanja kandi no kureba ngu abantu tibagumiza muno kushoha barikukozesa ebikwato ebitarikwikirizibwa mu mateeka. Nimpabura abantu bareke kusisente zabo gora bino ebintu ebicyama tibikikire kubigura bibi babireke aho kwani basisente zabo kandi barabigura ntubikwata bwene kabeni shaba na government okweri yone ekora ekintu cyamane cyo kuba supervisinga bongere mu abantu batunga kasente ka partial development model barjo mboro obundi kikabaretero kurga hanyanja current somesa konka it is really it's a lucrative illegal business. That's why we shall not stop. Arituha nayongeragira ngu ebikwate bayosya tibiri hansi ya biliyoni y'esente obu ari kugira ngu ebikwate ebi nebyebeeyi y'ahaiguru bitu kandi nibishisha enyanja. Bino ebintu nabiri yonde mukurore byakurira store tibiri hansi ya biliyoni ya sente. Tibiri hansi ya biliyoni ya sente haboko bekikokota kimwe ekyo kiri miliyoni 4 abakubanya n'abakuzimana hanyuma bulyo butaito bwa monofilament embarasaso nabo kwa sente zabo nyingi akata ekitukozere nikitasa ebyenyanja bingi muno tons nyingi muno zikweni zikwatwa bakolesa ebitimba bino zinyi musanyifu nnyo kubanga tusuubira nti enyanja yaffe ejja kuteeyagala. Sembo Mwebembezi mukuru w'entebe y'okubanza wa Murango Landing Site nagira ngu eki gavumenti eri kukora ekikire ahabw'okuba abantu babiri batandika kushoha kubi. Ekikukorwa hano kiri kintu ekinyakuragiro kuga ha national level kandi kitandikira saziri kandi kitakatandikira abantu baitu bakamanyisibwa naitwa Bembezi tukalinga kumanyisibwa. Ebikwekweto ebi biriyo nibikorwa amahega hamizi ekitongore kiri kurinda ebyenyanja n'ebikoko ebiri kutuura mu maizi otiireho n'abebembezi ba district eziri kunyweseza mu nyanja egi. Gashakwa Thomas tumwebaze.